China lies. Tibet is dying. 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 Tibet is burning. China is lying. 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 Shame on. Chinese government. 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 World is suffering. China is lying. 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 Wake up, wake up. UNO. Wake up, wake up. UNO. No more sleeping. UNO. No more sleeping. UNO. No more sleeping. UNO. Wake up, wake up. UNO. Wake up, wake up. UNO. United Nations. Wake up, wake up. United Nations. Wake up, wake up. United Nations. Wake up, wake up. World is suffering. China is lying. World is suffering. China is lying. World is suffering. China is lying. Long live. Dalai Lama. Long live. Dalai Lama. Long live. Dalai Lama. Hey Jalo. Hey Jalo. Hey Jalo. Hey Jalo. Hey Jalo. Hey Jalo. Tembanyi number gejurche. Gejoche. Tembanyi number gejurche. Gejoche. Tembanyi number gejurche. Gejoche. Long live! Dalai Lama. Long live! Dalai Lama. Long live! Dalai Lama. Big yellow! Hey Jalo. Big yellow! Hey Jalo. Big yellow! Hey Jalo. Long live! Dalai Lama. Long live! Dalai Lama. Long live! Dalai Lama. Let the Dalai Lama! Return to Tibet. Let the Dalai Lama! Return to Tibet. Let the Dalai Lama! Return to Tibet. Tibet is burning! China is lying. Tibet is burning! China is lying. Tibet is burning! China is lying. We demand human rights! In Tibet. We demand human rights! In Tibet. We demand human rights! In Tibet. We want justice! In Tibet. We want justice! In Tibet. We want justice! In Tibet. We want! Dialogue. We want! Dialogue. We want! Dialogue. United Nations! Wake up, wake up. United Nations! Wake up, wake up. United Nations! Wake up, wake up. China is lying! Tibet is dying. China is lying! Tibet is dying. China is lying! Tibet is dying. We want! Dialogue. We want! Dialogue. We want! Dialogue. Release all political prisoners! Release, release. Release all political prisoners! Release, release. Release all political prisoners! Release, release. We want justice! In Tibet. We want justice! In Tibet. We want justice! In Tibet. Stop genocide! In Tibet. Stop genocide! In Tibet. Stop genocide! In Tibet. Tibet belongs to! Tibetans. Tibet belongs to! Tibetans. Tibet belongs to! Tibetans. We demand human rights! In Tibet. We demand human rights! In Tibet. We demand human rights! In Tibet. Wake up! Wake up! UNO. Wake up! Wake up! UNO. Wake up! Wake up! UNO. United Nations! Wake up, wake up. United Nations! Wake up, wake up. United Nations! Wake up, wake up. Tibet is burning! China is lying.
Swiss ki pümye sokbe ki çoşu jönde kansa nonzumlarla en kalıp naru çügüyor. Thank you. Now we have a next program, the speech by Ms. Nonzum Jornikasa. She's the Vice President of Tibetan Women's Association in Switzerland. Teshidele, bonjour and good afternoon. My name is Norzum Jordan Kangsar and I'm the Vice President of Tibetan Women's Association of Switzerland. Today I'm here to speak on behalf of my oppressed fellow Tibetans. As the United Nations meets for the 45th Human Rights Council, we are here again seeking human rights in Tibet, as we have been doing for many years now. While the key objective of this council is to promote and protect human rights for people all around the world, but this has not been the case for the Tibetans, as my fellow countrymen and women continue to suffer under one of the most brutal regimes in the world for over 60 years now. Tibet today is a big concentration camp under Xi Jinping, who systematically curb fundamental rights. The Chinese government imposed heavy-handed control and continue to escalate repression in Tibet and seek to silence critics abroad. It has arbitrarily detained hundreds of Tibetans, tightened control over their way of life, and gagged the media and internet. Even after 25 years of captivity, there is no word on the whereabouts of the Panchen Lama, who was kidnapped by the Chinese government when he was 6 years of age. Despite repeated pleas and petitions seeking his release, the United Nations and the other international organizations have not been able to rein in on China to reveal this. And as I stand here today, Tibetan nomads in Tibet are being forcefully evicted from their ancestral land without compensation. They are being deprived of their livelihood. Those resisting eviction have been severely beaten up and arrested. Many Tibetans are still languishing in prisons for simply speaking up for human rights and freedom. Tibetan monks, nuns, language teachers, poets, and scholars are constantly monitored, and many imprisoned for expressing their concerns about the Tibetan culture. In spite of these gross atrocities, the United Nations continue to look the other way, since the perpetrator is one of its own members. Much has been discussed, deliberated, and resolutions passed on human rights abuses, but these are only an eyewash, as the abuses continue unabated in Tibet. It is time for more action and less rhetoric. It is time to take concrete action against the authoritarian Chinese government. According to the Human Rights Watch and Amnesty International, China continues to be listed as one of the top human rights abusers. Yet, China gets away due to the hypocrisy, ineffective and toothless members of the Council, as they kowtow to the Chinese pressure. As such, this has only emboldened China to perpetuate human rights abuses. Today, China is restricting Hong Kong's freedom, including directly imposing national security legislation. In recent weeks, China has been illegally encroaching on the neighboring countries,
creating fear and instability. The Chinese government's cover-up of the Wuhan virus outbreak, including silencing the health workers, contributed to the global spread of the coronavirus. They underreported the number of casualties in China. China must be held responsible for this catastrophe that killed thousands all over the world. I urge the United Nations to take China to the International Court of Justice for their crime against humanity. The United Nations must pull up its socks and live up to the principles it was founded on. The United Nations must not be blind to the blatant atrocities committed by China on the Tibetans, the Uyghurs, the Mongols of Inner Mongolia, and to their own people. It should not be deaf to our appeals. And I appeal to the international community to speak up for the Tibetans. Silence is violence. Silence is betrayal. Speak up for the injustices. And to quote Dr. Martin Luther King, quote, "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. We are caught in an inescapable network of mutuality, tied in a single garment of destiny. Whatever affects one directly affects all indirectly," unquote. We warned that we will continue to protest until the Tibetans have human rights. We will not let the sacrifices of 1.2 million Tibetans who died as a result of the Chinese occupation and of the 150 Tibetans who burned themselves to death go in vain. We will not be cowed down. We will never give up. We will continue to fight until we are able to have His Holiness the Dalai Lama return to his rightful country and be united with his people who have been waiting for over 60 long years. We will continue to fight until Tibet is free. May His Holiness the Dalai Lama live long and may his aspirations be fulfilled. Free Tibet, free Xinjiang, free Inner Mongolia, and free Hong Kong. Thank you. Ani dine nge tanda pyoge na la chuk she shungi tosun tanda jidan pyoge na la mangbu chi sungye chungsun ani nge to ne tanda mixesh mangbu shu shya me kinas de nime kila gyurungu shusun ani de tanda pyoba mangbu chi pesha ni ne ngazu tanda dinde thusi ke chimbu dikabla test dile manga peya che andi kan ngazu khonglo shemba zu mangs ti pero chi che shya yi awa zujima khaju nyamdo tip nang peyo tapshin nang rona kuna zu pebe ye tapse den zu khali khali che kuran zu gochya tuzu legri ani lapte tuzu mena ani khonsa kala awa zu nyamdo tipero na che shai awa zu nam tin nam penge zu la ninga tuji che shugi an tuchena Swiss Beg Pimit Soviet Social Nonzilaning Tabane Tuche Shui. Thank you, Mr. Nonzumla. Now we have our next event, a slogan shouting for about 10 minutes. Gebe Tuchi Si Yam to Surona. Long live! Long live! Long live! China is lying! Tibet is dead! China is lying! Tibet is dead! China is lying! Tibet is dead! We want justice! In Tibet! We want justice in Tibet! We want justice! We want justice! In Tibet! We want justice! In Tibet! UNO! 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 Welcome! Welcome! UNO! Welcome! Welcome! Xi Jinping! Xi Jinping! Terror! Xi Jinping! Terror! Xi Jinping! Terror! Xi Jinping! Terror!
China! Coronavirus! China's right! Coronavirus! Mati China! Coronavirus! Mati China! Coronavirus! Mati China! Long live! Dalai Lama! Long live! Dalai Lama! Long live! Dalai Lama! China is lying! Tibet is dead! China is lying! China is lying! Tibet is We want! China! We want! Pegelo! Pedro! World is suffering. World is suffering. World is suffering. China's dead! 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 Long live Dalai Lama! Pegalo. Pegalo! Pegalo. Pegalo! Pegalo. Pegalo! Dembanyi number gegurte. Gegeche! Dembanyi number gegurte. Gegeche! Dembanyi number gegurte. Gegeche! Pegalo. Pegalo! Pegalo. No! Make China accountable. No! Long live. Dalai Lama! Long live. Dalai Lama! Let the Dalai Lama. Dalai Lama! Long live! Dalai Lama! Long live! Dalai Lama! Let the Dalai Lama! Return to Tibet! Let the Dalai Lama! Return to Tibet! Let the Dalai Lama! Return to Tibet! We want justice! We want justice! Tibet! In Tibet, we want justice! In Tibet! We want justice! In Tibet! We want justice! In Tibet! United Nations! Wake up! Wake up! 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 No more sleeping! United States! No more sleeping! UNO! No more sleeping! UNO! Wake up, wake up! UNO! Wake up, wake up! UNO! Wake up, wake up! UNO! We want justice! We want justice! In Tibet! We want justice! In Tibet! Stop killing! In Tibet! Stop killing! In Tibet! Stop killing! In Tibet! Stop genocide! In Tibet! Stop genocide! In Tibet! Stop genocide! In Being Tibetan! Being Tibetan! Tibet is burning! China is lying! Tibet is burning! China is lying! Tibet is burning! China is lying! Stop the cultural genocide! 다 단다 간수 당부 투제나 간수 야외 샵된 다 딘지 멜럼 되기 엘행게 창매 냠루 멜럼 야부교로나 쉐이 안가테 공을 튼주 치밀라다 아니 유럽기 주두 공을 참발라데 된 주기 Thank you to all. In the next event, we have prayer for His Holiness the Dalai Lama's long life, and Tenzin Myolam. That's the words of truth. 딘지 멜럼 다디 만세 제가 전에 연락인다. 로! 연락인다. 딘지 말로가 다 들어오면다. 다 전조바도 다네. 다게 진서 집에 전원제 돌아 벤제 산제 로바 쇼 산제 저다 전조바도 다네 겹소제 다게 진서 집에 전원제 돌아 벤제 산제 로바 쇼 산제 저다 저게 전원 전조바도 다네 겹소제 다게 진서 집에 전원 돌아 벤제 산제
Duba cho ramja jave sa so ma lu ba gande che ya cha ve ju du si she ge le gun jo ye che no ngui ju din ja la me cho no la da ja dong sho da be sen de na gan jang gong bo den se ja zo ye Cô dê mê chê kê chá rập đen chê chê tên luyện chê đô ba chính chê lô chê yê quê sê kyôn ta yam chô bè tư đê tê chê yê chê chô mê trà mê tên ta tên bê kiên kro tô shar bê yê ta la sa tam chê ta chá tung shô trà bê sơn đê na can chê gom bô tên chê chá zôi Cô dê mê chê kê chá rập đê chê chê tê luyện chê rô ba chính chê lô bằng đô yun tê luyện chô trì lê chê na wang trô ngô chá chô ta chê bèn chê tù chô ngô wà la yê la ram chá tù sù mê chá wà tam chê ta chá tù chô trà bê sơn tê na can chê ngô bô tên chê chá chôi Cô dê mê chê kê chá rập đen chê chê tê luyện chê đô ba chính chê chê tê xông lê gan kê ngê tê chê chá tô chê wà na chá nụ bê sa mê mê yô cô sa kê bê bê tê xông tàn bê chê chê chá na ma la ta chá tông chô trà bê sơn tê Cô dê mê chê kê chá rập đen chê chê tê luyện chê đô ba chính chê si vi đô gôn chôm la chê ba vê tên tê nguyện son chê vê yê chê nam đa đô chê trông lê mê chê vê rê đô ba bê kinh đê tham chê ta chá tung shô trà bê sơn tê na can chê gom bô tên dê chá zôi Cô dê mê chê kê chá rập đen chê chê tê luyện chê đô ba chính chê lô khá chê chên ta nê yê tù trừ tù tê tông nhâm chá rùi bê chên chôi nên cho lòng sang trú la tròn dê bê nên xô ba vô can đứa cho nà ma ta chá tung shô trà bê sơn tê na can chê gom bô tên dê chá zôi Cô dê mê chê kê chá rập đê chê chê tê luyện chê trô ba chính chê lô Tô chê chang kê ca ta chá chê đê mên trê rê bê tê tô nhեր quên tên ta tên dê chông bê tu dê chê yê chê chê tê tê sông chá sô ta chá tung shô trà bê sơn tê na can chê gom bô tên dê chá Cô dê mê chê kê chá rập đê chê chê tê luyện chê trô ba chính chê tê ta lô mê chắp chê chô na la chô ra nhị nê cô bê sơ ta mê sê nhị mê sung rập na vê ta sô can chôn trô vê quân chê ngā wā lō sā tēn sē chā sō chā sāng sō mē chē mē nyō mē nō shōng chē yuán tā tō chē nyē mē tē kē bā chā sō yō mē tā tēn shō rām chā chā wā kuñ chēn sē bē kō rō nyēn tō chā wā sōng wē lab chī tēn lē kuñ mē nō bē nyēn bō chā shē bā chē chē lūñ chē trū chō Tê tê tōn tê kē sā nāng kē kō lū chē ngē tsū chē tō tā tūsh tō tē chō tū kūn tō rāw tā rā bē kē tē sī chē tē mō kē yu chā nā bē mē chēn lā tē sē kyun tā sā nying kē sōng sō tā kā shēn chū bē chū bē rā nyē nē kō sā chū chā chā sō tā sī Mên chô sê chê chê vê chê lông Lô á mê vê tēn bā tā tā kē lā sā tē vê tū tōi
门北顿个的拉牛多少，才没远的家子白俺。nhâm chôn đô la bu che ta kun ba tu sum te che sa ta lo ma ta ge den be me nga de kun she se she don ze yon do tu be zam le yang be ben de be do ge tin ze ga da tu be je bu chö chö nang chö cha wa pe wa zhe me se le nge tra pe yo num pa me do ga na ve nyam dan ro so ga ne chu mu ge je wa shi ne de ga ja zo wo yon zhe ge ba gang jo chun de gen don na jo la lu bu ge ze me do ngen gu jom be ta da nyo do je be do je do bo je nyo mo den je nyo be lang je ra je nye bo ge be nyen je ye me se ge be to na lang do yong do zhang zhe za wa ba la zhe ren ne nian do na wan de be yong do ben zhong ra ma zang me ba lun do che zhe zong de ga de che be ga za nyo wa nye do zhe den da den zhe chao zhe ran re le che be lu so long je yong dan de ga wa ja da du be je bon dun zhen gun de du je jo wan zhen dong nang gong bo je re se wan se je je we jang a gan je shen yong so je je mo lo gan ze de sa den de nyo do cha wa zo nang do chu nye sa me den de cho zong do je do da den ze do len de lu me den de da den me bon lo ge me nyo do sho ze me yuan de jia zi be nga xin nyam jo do la bu je da gong tu suma de she sa da lo ma ja ta ge de me me de se she don ze yon do tu be de zam le yang be ben de be du tin ze ga da tu be je bo na ma che che nam che cha wa be wa mi se le nge ta be yon ba pa me tu ge na be nyam don so ga ne zo mu ge je ba ge shi ne de ga ja zo yo ke ba ra gan jo chen de gen do na na zo la lu bung ge ze me ngen gen jo me ta da chi me ge nyo do che be do je do bo nyo mo den ye nyo be lang je ye ran shen ye mo je be nyin je me se je be ton lang do me yon do jom zen za we be la nyin do na ban de be de yon do ben jo ran wa za me lun do che se sun de ga de la je be ga za nyo wa nye do ten da den ze chap se ran re la che be lu so long je yon da ka wa ja da tu be je bo na ma tun zen gun de tu je jo wan dong nang gong bo je re se wan ge se je ja be jang a gan je yong so ja je mo lo gan za ba de sa tin de nyo do cha wa nam do chu nye sa me den de da cho so do je do da len de lu me den de ta cha ge ten be mo lo ge me nyon do jo che me yuen de ja zu bang a she nyam chon do la bu je da gun
Tu suma deshe sada loma cha dage deme menga de kush Sije donze yonzo dube den zamle yangbe bende bedush Tenze kada dube jevo nama chojo namje jawa Mis lenge dabe yonombe Nyamdan ro soga ne zumuge jiwa gu shine dega jazu Baraganjo june jendo nama najo lalu bunget Keme je nyodo jebe tuje dobonge nyamo denge nyebela Raja Geneva, Geneva, Mr. Geneva, Tonaland. Yongda Johnson, Zava, Bala, Rene, Nindo, Dava, David. John Razame, Lundo, Jose, Sunday, Garden. Jove, Gazanova, Nido, Tenda, Denze, Jose, Ril. Kawa jana druve jevo nama tunze gonde tuje jovan dona gomo jere sewange seje jave janga ganj yonson jaja molo kanjava desa dende nyodo chawas Nando chunya same dende da choso tuje dodadi Ndalume dende da jage Deme molo geme nyondo sho Gangre rave korve chung Penda dewa malu jungwe ne cherem Tenzi jazo ye Chebe side bado dengo je jamba ba jedra kembada kundo zambo deya deshinde deda gunje jedota kewan deda tamje rabdo ngo menjo seje jebe chenlo da dender tema da dage laza dabe dodoye Namda membe negu nyundo sho Kemba da gundo zambo deyatish Deda gunje jazo talo je Gewa deda tamje rabto Lenge tsangma tuchena. Tadi ngansu ki tarik nimu ki program tamati yi. Ani ngansu pirmi ma tsokso tanda ya shudu pyuga pedu zane tsu tuzu kumkumindu andi sudu tanda tuju lekbu kalabdi ngansu tumi glarus tumi changde lotubla nangire. Changde lotula andi tari nganzu ki German tone sonro chishuye. Next we have a word of thanks by Mr. Chandan Lodula. Eigentlich habe ich da 25 Seiten bereit gemacht, aber ich mache es jetzt heute kürzer. Wir sind nun am Ende unserer Kundgebung und kommen nun zum Dankansagung. Im Namen der Tibeter-Gemeinschaft Schweiz und Liechtenstein möchte ich euch recht herzlich danken. Ganz speziellen Dank an Rinzai Chimela, Vertreter von seiner Heiligkeit, Samdon Chambala, Mitglied der Tibetan Parlament, Dr. Uwe Meya, Swiss Tibetan Friendship Association, Jordan Kansa Nordzamla, Women Association Switzerland, allen Teilnehmern des Friedensmarsches und allen, die dies heute hier möglich gemacht haben. Wir wünschen euch allen eine gute Heimreise und bis das nächste Mal. Wir sehen uns am 10. Dezember. Bis bald und Pöjalo!
Süßland, Liechtenstein, Timmy Zangma Zapschuni, der Penge Zangmalos, Tuchenang, Shui, eine unsere Jema, Jinde Juni, selber Jule, der an der Jung. Lasso, Bejalo, ni. Lasso. 상마 투체나 벽에로 아니 짝부체 나라 로페로나 가진 채소